Sakbay ti amin, kayat kumanpay nga idanon tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal, kadagiti drama dito YouTube. Nangro na unay dito'y programam alagip ti napalabas. Naawi sakmet ang nagsurat tapno innak ibinglay to'y pakasaritaan ti biagmi nga agasawa, bareng kunak no makaiba ti met iti adal, nangro na kadagiti pada ti asawak anaimot, wenno napaidam. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Kastoy man dagiti pasamak. Panagko nakatumdas meten ti ornong tangag patak dari ti bukod da balay bakay. Jakla ang amo alakay, ang mabalin mat siguro nga agpaiso. Wen, tasaan matadakkel a balay ti patak derta no bilang. Wan matket di alakay. Nasaysaya at matlaan no lumasintan. Narigat ngamin ket ti makikapkap balay. Unay kalakit din ayaalan. Okay la ang matkadananang kantatang, nga uray dito'y tapay la ang balay nga agnaad. Okay laeng katakwada. Ngam no siya. Saan nga okay, Freda? Ha? Anya ti kayat mo asawa lakay. Ay, basta. Diyak kayat ti makikapkap balay laeng, Freda. Isong agpatakdertan iti bukod ta balay. Tapno lumasin tamaten. Nakababain mo't kadagiti dadakkel mo. No makinana it takit din kadakwada iti agnanayon. Malmalpas ba't gaya man ti papaaramid yo ang balayo, anak ko? Wala nang. Iso arugrug yan mi maten ati agibunag kadagiti kagawaan mi. Ay katwa na. Saan na bali ta mapiitan day ta amalpas? Wala nang. Tilaangan balkon ti saan pa'y analpas. No apay mat ngamin nga aggaganat kayo alumasin, anak ko. Gano na kami malang kanitatang yoy jay balay. Di katawan ton kadwa may, ton pumanaw kayaon. Jak man amo kinialan nanang. Kila at matlatan ti panangibaga nga agipatakder kami iti bukod mi abalay. Sa bagay, may mayat matkit di nga agpaiso no lumasin kayon, anak ko. Una nang, saan na bali? Taga-asidad tayo matlaang. Saan kami mat nga adayo unay? Agkakaaruba tayo latta, nanang. Lakay, ada ni tatang. Apay ka no nga imalatiw ni tatang mo. Umay na kanubuludan ti barenam. Ada kanubiit barinaan na ijibanay. Ay saan? Ang mga no madalaol. Ha? Gimatangak tapno adda usarag. Saan ket atapno adda buluden da. Alan? Ibagam ato gumatang damat iti gamit da. Iti kasta. Adda usaran na. Sana bulod a bulod. Anya nga ruti ibagakin ni tatang. Amangan no agpasugnod no ibagak adi mo kayat nga ipapulod. Ay kat ibagam anadadaol. Anya, ang... Basta ibagam anadadaol. Di pa ilang amin gumatang iti bukod na agamit. Tapno saan abumulot-pulot. Soronggon! Ay, amo kung ti makagapaw no apay nga agganat alumasin jay manugang tabagait. Anya ngay kumati makagapula kay. Emote. Nay, apay mo't anak ko nam tikasta din siya. Wen tadi na kayat ti agpabulod. Nay, anya ti kayat mo asawan lakay. Napahanak ijay balay da itay. Mapan ko kumabulodan ti barena na. Ngam di nakit din impabulod. Salpag da jay lalaki. Ay kagumatang ka ngamin iti bukod mo abarena. Iti kasta, saan ka abulod-abulod? Isungarod ayak kimatang. Tamok nga dati manugang ta apagbuludak. Aday ta ka man ako na kondensyo. Abay, gaputa manugang mon, buludem mat amin na nakayat mau. Ay katuan Asawa nga ro dyan anak ta. Di kasla anak ta magtain. Ay da, di mo amo ti ugali dya manugang ta. Iso ati ka bulod-abulod kenkwana ta nakababaen. Ay, no amok la kuma nga imot na dyan nga alan. Diyak la kuma ni manugot nga ikasar na ti anak ta.
Densyo, Di pa'y lagbalin nga uwak da nga alan. ay unay kan Densyo. Lakayan ka man ako nakon. Hey, puno, mate. Masuro na ka talaga. Nagpintas mo din to'y sabsabong anak kapaso dito'y sango ti balayo anak kao. Nangalaan nyo nga iti daytoy. Ginatang ni Alan ije kabang-ibang nga ili day tanana. Ay na, nagpintas mo din. Kasla kayat ko mo ti mangala. Ay, mabalin nga ta ti mang purseng. Imbaglaan nga imulak mo ija balay. Ay kat, Ay, sana mabalin, nanang. lakay. Kalalak pa'y laang. Pursingin yon. Di kat matay matanday ta sabong no pursingin nyo kiti. Ay, basit laang mat barok. Jay laang mo saringet. No kunak asaan? Saan? Nangina day ta sabong. No kaya tiyo. Di kumatang kayo mo eh. Alan, saan kumamo? Ay na, narigat ti agnamnam ay latan. Awan aasenson ti biyag, no di tay amo ti agagawa. Sabong laang mat ti daw-dawatak barok. Ngam tila mo ibagbagamaon. Ay kat, adamat kada kayon amangawat iti bagbagak nanang. No kayat tiyo ti kasta klase ti sabong. Ay kat, in kayo mat gumatang tapno adda i-display yo iti arubayan nyo. Saan kat aday talaang mangnamnam ay nga agdaw-dawat ti arambidan nyo. Lakay, intaman mat makimisa. Manaktakla ang daytang misa-misa. Isuntumot lang nga managbasol tayo amin na paso. Isungarot ang mapantamat makimisa. Iti Bakit? kasta. Ado ti amok aman na kimisa. Ngam nagalas mo ti aramida. Kundi dumog, kundi kidemda iti unag ti simbaan. Ngam inton nakaruwardan. Ay, apo, chismis mo't lang ti aramidan da. Ay kat isuda Sabali dalakay, sabali tamo. Masadutak amapan makimisa. Isumot lang nga iso. Alam. Apay, masapul aya amapan kapay laang ijay simbaan ket mabalin mo mati agkararag dito'y balay. Malang, no di mo kayat ti umay, siyak lang aruden ti mapan. Jak kayat ti agliway, amapan makimisa. Bakit? Agsagana ka. Tagaawit taman mo't ijay balay inton bigan. Itaman pa'y analagip mo ti agawid ijay lugar yo, lakay. Wen, kasangay ka no ti inaudi nga anak ni Manong Arman. Agpartida ka no iti kalding. Iso ako nak, nga agawit tamat ijay balay. Ay katun intayo mat umiliw ijay ayan nyo. Wen bakit? Mapantangarod agpalingki iti kasta at damat isang putta. Ay saanan. Agpasken da nga rod. Di ato ti makan ni jay. Ngam sa balilat tamat at damat isang putta, lakay. Anya nga'y kumamot isang pata. Isungarod ako nak amapantag palingki. Tamang kita ta iti mabalinta nga iyawid. Sige. Agrupot ka nga roden. Tamapanta iyay palengke. Bakit? Oops. Apay dagiti lakay. Inruar mo mat iti bodega dagiti saan ang maus-usar akagawaam. Wen, kit-kitaag nga rod. Numabalin pa'y amausar. An-anwam ngay dagita kat adamat dagiti baro akagawaam. Iawit tanto. Into na agawit taman na ni Jabalay. Impaglayang nga usaran da Jabalay. No pamilyak dang kasampulan. Iimot na. No pamilyan. Saan mo? Una yung dasawa. At ang samot agpaiso imot na. Ay bakit? Kita man da ito eh. Kita man numabalin pa'y amausar. Sayang met. Ay ikwa. Nan kita agman. Kaslamayat pa'y mo't ngagpaiso. Wen, mayat pa'y da kita. Jak unay na usar. Iso asigurado anapintas pa'y da ita. Ilasin mo man dita. Taiyawit tanto. Ijay balay. Nagsweldo ka din lang ay. Wen, apay aya.
Naibusan ti mausari iti kusina. Ikan naktuman iti pagpalingki. Taagudo nga kinton bigat. Ilistam dagiti magatang. Tasyakton ti mapan makitsenda. Awan ayat trabahom inton bigat lakay. Adda Kat, sako na masikat ti makitsenda. kadinton malpas Anya, Amangan ngamin, no tila manen gat-gatangem no itit ko kan kati kwarta. ha? Masapul nga aktibita. Tanay, nangina amin na magatang ita. Ay kat mangamong ka. Si kangarudon ti makaamu amapan agpalingki. Alan. Ingka man pa'y buludan tiwasay datatang makit. Ne, apay. An-anom ti wasay lakay. Ay katusara ka. Nangina ti gasolita. Iso anapanak na ngayo. Medyo dadakkal nga mindagidya akayo. Iso masapul ko tiwasay. Tapno mabalsik ko. Mabiit lang nga rod, tamapanak ije balay da tatang, bareng at dawasay da. Una, ngamne. Mabit ka lang ha. Saan ka man nagbaybayag ijay? Wen, unay kalakit din, ayan. Mala. Mapan ka nga ruden. Tapno makasubli ka matlaang nga dagos. Sa dino ti ayan ni tatang nanang? Awan ni tatang mo, anak ko, napan ije bangkag. Apay ka day. Buludak kumatiwasay yun, nanang. Ingka kitaan ije bodega, anak ko. Ang mga nadala ang ijay. Ay dati magbagam amapan nakita ni Jay Bodega Sonya. Nasaya at magtasimmang patkan din siya. Agmano ang tatang? Ay, kasya nakatigyos anak ka. Apay ganda ka dito'y balay. Umay nangarod ka no buludan tiwasay lakay. Un tatang, isublik matla ang adagos, apaman amalpas ni Alan ti agbalsig. Ay, pasensya ka na anak ka. Ang awan wasay may. Anya nga awan asasawam mat din siya. Kano inusar mo lang itay bigat ang nagbalsig iti kayaw. Iba kami dya asawam, tagumatang matitiwasay na. Iti kasta, saan nga umay agbulbulod? Ni tatang. Ala, gawit kan, tawan ti may pabulot ko awasay. Iba kami dya na imot nga asawam, tanadadaal tiwasay may. Ay unay kamatan din siya. Apay matakas jetim baga medya anak ta. Wala, tapno agnakam na dya nga alan. Iti siyak ti bumulbulod ti nakayat. Ita, at damot lang gayam kasapulan na katatao. Ha! Makita man ti kinaimot na. Ay na, nagalas ka ti ugali mon alaklakayan din siya. Gapot di na ka pinabuludan ide, di mo matan pabuludan kasta ka day. Una, tapno rik na ba tinarik na kita eh. Din siya. Kinapudno na nasakit tinakam ko, ididinak pinabuludan. At dantulaang kasapulam kanya, kinunkunak itinakam ko. Wow, kita, imay suti kunak. Di mo ibaga nga gibalbalas ka. Kaslakastan abakait. Angem, awan mat kastang intensyon ko kahit. Kaya't kulaang mat nga iparik na kenkwana, no kasano ti maimutan. Anya? Wan, kasta ti rumbang ka nagiti imot abanugang. Hagyaman kiti takasta lang tinarabit ko. Saan ko alinaksid amanugang? Hay, surun ka. Makadlawak sana, Freda. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan, Alan. Tunggal ibaon ka amapan bumulot di ayan datatang. Puro awan mat. Ken puro nadadaal di bagpagam. Ha? Agpudno ka man kanyak. Di naksamot kaya tapabulutan ni tatang mo. Anya? Ni, apay mat anak ko nam tikas talakay. Una, tatunggal ibaon ka amapan bumulot. Ket awan mat mabulot mo. Anya ngay nga rod, kat nairanamot anadadaal dagiti bulbuludem lakay. Di mon samot ibagbagakan kuana dagiti bulbuludag. Ibagbagak mat alakay. Angam no di ka mapnak, di si kanti mapan bumulot kin ni tatang, bareng pabuludan na ka.
Awan pa'y matdatatang ng manong alan. Kasta ka di, Lani. Dandani matkit din pangal daw Ang mga no paawid dan naggapoy dya bangkag. Urayam labit idan manong. Sige nga ro, Ipag. Anya ko mga minayat ibagam kanitatang manong. Ay, ko. At dalaan ko mabuludag, Ipag, Lani. Ay sus. Ang mga no di na kan pabuludan day jay manong. Nangag ko nga minti pa nagsarsarita day di na minsan kaninanang. Rik na kanumat di rik na tisan ama pabuludan manong alan. Anya? Iso ano siyak tisi ka? Nasaysaya at langin wag kid daw ka iti pamakawan ka ni tatang. No apay mat ngamin adi mo kayat apabuludan idi ni tatang Ay, kuha ngamin, Ipag. Amok mat kat anasaya at kaatao manong alan. Lani. Kastamat laang ni tatang. No nasaya at kakinkwana, ad-ada nasaya at matkin ka. Ang no saan ka nasaya at kinkwana, ay sos. Nakarkaro ti kinatangsit na manong. Kun maysa, ni manang Freda ti marigrigatan kada kayo. Isupi man ti maipipit iti sitwasyon. Tirigat na piman nga agpampanunot iti rason na kada kayo ni tatang. Ay, kastaya. Day tatipod no manong. Iso asapay ko mataurnusin nyo matan tinagbaetan nyo ni tatang. Ay, Ipag. Saan anasaya at tikas na manong? Uray ko mama no saan kayo ngagkatugangan. Kapulaang tasaan nyo a pinabuludan ti maysa ken maysa, agin nura kayon. Madingamin ti agim imot manong alan. May maysa tayo a pamilya, taasawam ket nga rudan ni manang ko. Isu arumbeng na laeng nga rod, ada tayo matlaeng ti agsisin nakit. Saan ket nga agpipin na sakit. Bakit? Pasensya ka lang kumakanyakon. Iti anya lakay. Pasensya kan, no nagpalinak nga imot kan ka, kan iti pamilya. Aglo na ka nagpitutak. Kat sapay lang kumatama pakawanak bakit? Ikarik, saanan ang maulit dagiti nararamit ko iti kalabas. Maragsakan na, gaputa na kaamiris ka matlaangan lakay. Ang panag ko na, kat nasaysaya at siguro no kasaritam iti personal ni tatang. Wan bakit? Ikarigatak asangwan ni tatang, kan nanang mo. Iti kasta, makapagkidawak iti pamakawan kadakwada. Diyakon kaya ti mapaidaman. Iso asa anak matan nga agpaidam, bakit? Nabang-aran ti riknak, gapoy ti kasjay nga inbaga ti asawak. Binagbagaak nga rod daytoy. Inbagaak dagiti jak kayat nga ugali na, ket kaasi na, naawatan nakmet. Ita, nagbalbaliwan ti asawak, agpinpin na bulot dametten ka ni tatang iti usarda, nang runa kadagiti usaranda nga agkarpintero. Kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Janice. Naawisakmat a nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin a padas ko may papan ken ayat. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Anya, agabrod ka kunam Randy. Wan, Janice. Ang apay nga itamlaang nga ibaga. Sorry, Janice. Amok namin na di nakpalubusan. Iso ajak imbaga adagos kan ka. Nagsaor ka. Sakan to na ang agpakada. Itataumadan inti flight mo. Sorry talaga, Janice. Sana bali. Tamabiit laang mat ti talo atawan. Urayam ti pa nagsublik. Dayson tumot ti pa nagkalay sata. Randy. Oh, di kagsangit Unay madlakit din to'y nobiyak aya. Umay ka man. Nagsaor ka talaga, Randy. Hala, huston di ka nagsangit. Ay ayatan kan ipatpatag ka unay-unay. Kat siksikan tulaan ti babae iti biyag ko.
Dahit ako matikanayon mo, alaglagipan, Janice. Di mat ita ti flight ni Randy, friend. Apay, di mo ka di intulod iti airport, ti nobyo. Saan, friend? At adala ang ngamin nga agsakit ti barukong ko. No itulod ko pa ang iti airport ni Randy. Sa bagay matkit di Kalaat mat nga ti pa nag-abroad na. Uwan nga rod, friend. Rumor naman kit di, Nancy. Sa dino kay ti papananta. Diyak ka mo, friend. Kung pormiditan basta rumor na. Barang mailiw-liwag kumantilagingit amarikrik na. O sige. Sika nga rod ti makaam mo, Janice. Ay na, anak ko. Arak manang tisangsangwam. Baybay andak ko malang, nanang. Kaya't ko lang ang matngiliw-liwag ti sakit tinagam ko. Gapo iti pa ng lipatan ni Randy kanya. Ay, talaga ka di asaanin ang nagparparik na dayjay arandigan ka, anak ko. Saan, nanang? Katnuin unfriend na paikit din iti Facebook. Saan lang ang adayta? In-block na pa yan iti messenger. Jakmat lang ang makontak ti cellphone number na. May salaan ti kayat asawan dayta, anak ko. Saan na kan nga ay ayatan ni Randy? No, kastaman bilang, nanang. Api nga taadi na indiretso kanya. Iti kasta, ang mukmat no niya ti aramid. Ay na, may amon dayjay alalaki, anak ko. Napintas ka man. Adu di ang gusto kan ka. Iso alipatan mo dayjay arande. Ngam nila ang Randy tay ayat, nanang. Wan ngam linipat na kamutan, anak ko. Awan mati ang mo ka nagbasula kini Randy. Nga mga pekas jay tinaramid na kanya. Apay, nanang. Ay na, lipatan mo dayjay arande. Kunak man ang Janice. Ibawing mula agan iti sabali hiriknam kan kuana. Di kan mang namnama asublian na kapay. Tamang ano nakasara kan ijay abroad. Iti nangisukatan na kan ka. Nanang. Mala huston. Huston, day tapan naging inom mo iti arak, anak ko. Ang mga nuan niya pa iti mapasamak kan ka. Gapo iti kasta nga aramidam. Naimbag nga oras mo, Janice. Si kamat gaya Manong William. Nakapasyar ka man. Buwan natin ko. Umay ko kumaman pa siya rin di kapsat ko. Ay katwan, mamala, umunag ka manong. Agyaman ak. Mabiit na ang tayabak ni Nancy iti silad na, Manong William. Sige man ating ko. Kat agyaman na ka. Kayat mo asawan. Awandan itinobyo na. Awanan manong. Nabayagan asan ang nagparparik na ti lalaki kan kuana. Ne, apay nga ka no? Jakman up mo manong. Nalabit ang nakasara kan iti sabali a babae iti abroad. Sinayang nangarot ati kayam mo no kasta. Ha? Kinapudno na ating ko. Ididamo pa ilang nga makitak ni Janice. Kaya't kun ama kasiningat. Anya? Wen, nabayagan ang kurso natak ti kayam mo. Isunalaan, tadyak kayat nga ipadlaw. Tamukmat nga rod nga at dan nobyo na. Manong William? Ang itatako ng mga awandan. Mabalin ko matsiguron ti agaram kan kuana. Anya? Agar-aram ni Manong William kan ka kunam, friend? Uwin, friend. Ala, pasensya mo ni Manong ko Ang gayat sa talaga kan ka, friend. Okay lang, friend. Iso na lang,
Taniran di pala ang tilinaon to'y puso. Janice, Sorry, friend. Awan mo't panggap ko amang pasakit kini manong mo. Talaga lang amin amarigata nak amang lipat kini Randy. maawatan ka, friend. Ang kasanunday ta. Kat di nakamatan pagan ano ni Randy. Linipat na kanday dya tao. Nancy. Sana gaputa kabsat ko ni Manong William. Siya kun mismo ti mangibagbaga, Janice. Nasingpet ka nagagat ni Manong ko. Dayjay lang, talaklakay nga adayo iti 10 atawan gan ka. Nadlaw ko mat ti kinasingpet ken kinagagat ti kabsat mo. Numat may papan iti tawan, awan mo ti makunak aparikot iti dayta. Iso na lang taurean niya ti aramida. Talagaan ni Randy latta ti ay-ayata, Nancy. Umininom ka man ni ti arak, Janice. Si kamot gaya, Manong William. Amom ka di makapadakas iti salon at dayta. Amok ngam dayto lang ang ngamin ti amok awagas. Tapno makalipanak, Manong. Aging nga ngamin ita. Katjak pa'y lang ang amo ti rason. No apay nga inkulasay naklatan ni Randy. Awan mo ti amok ka nagpasulak. Ay-ayag unay ti bagik, Manong. Janice, addaak dito'y amang liwliwakan ka. Ay-ayatan ka. Kadyak tumauma amang ipaga iti daytakan ka. Manong William. Amok nga awan namnamakan ka. Ang ibagaklat at tiriknakan ka. Bareng maasyan kanto kanyak. Kat aklunan naktumadlaan. Anya. I love you, Janice. Atoy, inlutuan ka iti paborito masidaan, anak ko. Pangaasim tamangan kan. Awan ganas ko ang mga nanang. Ay na, di mo kumamot baybay ang di pag-iim, anak ko. Siyak ti madandanagan kan ka. Kita man, nagdakulan ti kimutungam. Awan matlaangan ganas ko nga agbibiyak, nanang. Di mo kumamot papasan ti bagim, anak ko. Anya laangan ti mapasamak kan ka, no kastam laangan na kanayon. Saan ka amang magan? Kalpasan na, uminom ka iti arak. Kayat mo ka na iti agsakit. Awanin bibiyang ko nga uri agsakitak, nanang. Di ka kumamot agsaw iti kasta, anak ko. Di mo ko maipalubos amay salaang alalaki ti mangdadaol iti biyag mo. Nanang. Ti kasayaatan nga aramidam ita. Kitang kararag ka, anak ko. Awan ti sabali a pagkamangam no saan ani Apo Diyos. Isu ti mangted iti tibker ti pakinakam mo. Ala, bumangon ka ditan, tamangan kan, anak ko. Gusto ni nanang. Masapul nga agbalinak anatip ka. Jak itulok aniran dila ang ti pakadadaulan ti salon at kan arapaap ko iti biyang. Masapul nga ag-move on akon. Nasakit man. Nga masapul nga ikarigatak nga aklonan ti gasat ko kan ayat. Diyos ko, sikat ipagkamangak. Kat amok adi nakbaybayan. Tulungan na ko, Apo. Janice, awisan ka kumaamapan makimisa, no at tapan nakabalin na. Ita ka din, Manong William. At dayta ka manen. Di mat konakan ka nga awagan naklatan iti William. Okay, Manong William, ay William ko na kuma. Oh, kasano? Mapanta makimisa? Wan kuma, ngam ni, jakpay mat nakarupwat. Sumaruno at tulangan. Urayan kan,
Tapno adda ka duwak arumwar. O sige, sikat ti makaam mo. Mabit lang nga roda, tagpala sa klabiit, William. Nadlaw ko asan kan nga umin-inom iti arak, Janice. Wen friend, naaklon kun ti kinapudno. Nalabit asaan a para kanyak ni Randy. Ay na, maragsakan ak iti dayta nga imbagam, friend. Kasta nga min rumbang lang nga ag-move on kan. Wen friend, Napintas ka, friend. Ado ti ag gusto kan ka. Isu ahusto laeng mata nakapanunot kan. imbag man, tanapanunot mo matinagawid, Nancy. When pakailiw kayo matan ka ni tatang nanang. Kailiw ta kamutan, anak ko. Kunak no nalipatan da kamin kinitatang iyo. Anya? Saan mat nga iti kasta nanang? Makumikumaklaan ngamin iti trabaho ki syudad. Ne, asino nga iti akin bag kadag iti nakadisto iti sofa nanang? Bag ni manong mo. Kaslabag mat ti baba iti nakarabaw iti traveling bag. Wen, bag tinobya na. Ha? Addan nobya ni Manong William nanang? Katuan, apay, di mo amo aya. Kano da kayo matagkit kita ijay syudad? Ne, awan mat nadakdakamat na anobya na kanyak nanang. Ay kat maam-amom to inton madamdama anak ko. Sa dino nga iti ayan damanong nanang. Napanda nagdigos ijay karayan. Nalabit apaawi dun dagijay. Da kayo atwa, nagilimot kayo kanyak. Mabain kami ngamin amang ibagakan ka ading ko. Pudnuti ko na ni Manong mo, Nancy. Sorry, no inlimod mi kan ka ti relasyon mi. Saor kayo Imuno na paikit din ni nanang anak mo iti relasyon niyo. Katda tayo ti agkakadway dyan syudad. Ala, sana bale. Tanaragsakak iti dayta namuak. Maragsakan ak para kada kayo, Manong William, Janice. Ay na! Nagpintas metan tagbali na manukang me. Agyaman na tatang. Ay, tatang ko namlata ka din balasang ko. Agbagay kayo unay kini William nga anak may Janice balasang ko. Nataer ni William, napintas ka matay na. Mayat a kombinasyon, agkasar kayo kuman. Madanon to day tatang. Ay na, diyo ka din ipaypayag, agkalay sa kayo kitain, tapno maadaan kami matan iti apukaw. Dito yakon ngagtrabaho, iso nga agnaedak matan iti apartment yo, Nancy. Ay, katwa namanong. May mayat manan tapno ada katulungan ming hagbayad iti abang. Anya? Naimbag nga rod ta dituyak na destino. Saan akong amaya dayo kini Janice? Talaga nga inspirado ka, Manong. Siyempre, Ita lang amin anak karik na kiti kastoy. Amumet, nga isula ang tinagbali na nobyak. Ay ayatek unay ni Janice. Ket kayat ko nga ikasar ti gayem mo, adik ko. Kumusta kan, Janice? Randy. Siya nga rod, imayak. Tao mayak agkit daw iti pamakawan kan ka. Bakawanan nak ko ma. Bakawanan nak no saan akon anak parparik na manipod nga gabrodak. No anyaman ti makagapo. Jakon kayat nga amon pay, Randy. Janice. Di ka madanagan. Tanapunasan ti sakit tinakam ko kan ka. Aklunak nga iti damo. Nasakitanak iti hustor. Ang okay akitan. Namimpinsanan anak ka move on, Randy.
Agyaman ak Janice. Katsapay ko ma. Taibilang naklatagayem mo. Itilikutan ti panangikulasay ko kan ka. Awan parikot iti daytaran di. Nalipat akong tinapalabas. Naragsak kaming kini William. Ket umadanimatan ti panagkalay sa amin. Asino mat ti babay akanayon ang naka-display di ta terrace ti apartment na yumanong? Diyak man amo ading ko. Kapsat sa ti may saborder. Kanayon mat ang makitak di ta tunggal rumabi. Ay na, unang matlano asino akapipintasan. Nakakitkiting ti shorts na akas lamang gargari. Ay na, bayamlat ta ka di ading ko. Anya kalagit din ay. Tila dildilawam. Agpapapansin samat kan ka manong. Anya? Sika talaga, Nancy. Nagaduti ti pagpapansinan na. Siyak pa'y laeng nga damay. Oho! Nakayawan kan samot iti kinasiksina. Sang kakitam samot nga men, iso ako manita mat ditoy. Anya? Uray asino pa'y ababa iti agdep-padep dita. Nilaeng Janice ay ayatek. Awanin sa bali pa'y ading ko. Ay sus, siguradong lang manong. Tanulok kong tigayim ko, data ti agapa. Anya? Nagdakkel mo tinagbaliwan tilangan ni Randian niya, Janice. Pimu daw kan limok mag. Kaslabak nang matan nga kawas. Saan akasla iti akasla adik? Si kamot Nancy. Talaga aday tapay laeng matinadlaw mo. Kitpud numat saan ka di? Siguro, baknang tinasawa na niya. Siguro sa anak mat ngaminan nga interesado amang amo iti dayta. Nancy? Janice? Adda kayo ka di? Umayat man! Yahoo! May samat day ta Maxine. Agkarasublimat day ta babae dito ayan tayo. Wan nga rod Sapay kaslang papapansin. Janice? Ay na, bay amlatan Nancy. Kaya't nakanumot ti makipagayam ka data. Yahoo! Nancy? Janice? Adda kayo ka di? William? Adda ka di dita? Umayak man? Sumrag kalatan, Maxine. Saan anak kalaktiri daw? Adda kami dito unag kini Nancy. Hello, mga friends! Aywan gayam, adayin sangpet ko a pizza. Imbagla nga pagsasangwan tayo, kabayatan ti pa nag-istorya tayo. Ay na, naggastos ka pa ang Maxine. Okay lang, Janice. Aywan, sa dino ayan ti nobyom. Ni William ti kayat ko asawan. Adda ka di? Ayabam, tagsasango tayong agmerienda. Nakaturog. Rest day na ngamin ita. Ay na, ingkakatriinganan, tapag merienda ang friend. Nan, ramanan tayo man no naimas matlaang to'y pizza nga insangpad mo, Maxine. Aywan Saan lang ang naimas day Nancy? Naraman pa'y. Pasensya kan, William. Ang jak ngaminan malapdan pa'y tiriknak. Jakon kabaalan nga ilimad pa'y. Agayatak unay ken ka. Iso pa nga asim, taayatan nak kumamat, William. Pumanaw kan dito dagusmi. Ang mga numakaring ni Janice kit mangag na dagiti ipagpagam. Agawit ka kuman. Saan? Ay ayatan ka, William. Iso pa nga asim, taayatan nak kumamat. Maxine at dan nobyak. Ay ayatek ni Janice. Iso lang ti babae ngay ayatek. Iso apang ngaasim ta pumanaw ka. Ang William. Pang ngaasim ta di ka mangriribok. Diyak kaya ta madadaal ti relasyon mi. Gapula ang itikang kan na at akas kan ka. Ala, agawid kan. Kat di kan agpakpakita pa'y dito'y. Kas dati naramid na dya ang Maxine, manong. Awan ating ko. Nagpuskol matan kiro pa da dya babae. Mas daawak na rod. Kasla pinalpaliyo nak. Apay nga amuna amin ang maipapan kanyak.
kat no itaklaan mat amakita day jay babae. Ay. Saan nga aramid de amaksin? Tano siya ti makaungat. Amangan no makangag kanya, iti saan amalamlamot ti aso. Mala, bayamon natin ko. Mabain mo't siguro nga umaypay dito'y dayjay. Rumbang na lang. Tano ag subli pa'y. Amang ano jak makapagtapal kat pagsasawa ko na talaga. Anyat masapul mo, Maxine. Abay nga da ka manin dito eh. Ay, kwa, friend. Di na kumamat guraan, Janice. Pangaasim. Basta ka na kumamat. Kaya't ka makasarita. Ladingita, ngam nuriribukam lang ti relasyon mi kini William. Sana. Saan, Janice? Umayak lang matagkid daw iti pamakawan mo. Ha? Naamiris ko ngamin, abid do ti inaramit ko. Iso, pangaasim ko mata pakawanan nakmatan. Pakawanan nak ka din, Janice. Please. Nasayaat mata na panunod mo dahil na, Maxine. One friend. Mababainak nga rudan. Sorry talaga, Janice. Sorry, no ti lang pagragsakak ti pinanunot ko. Diyak pinanunot ti rigna mamasakitan. Anyang ay, katao ka lang mat nga agbaso lakas kanya. Di ka madanagan. Ta saan ko nga ugali ti agimula iti sakit tinakam. Awanan kanyak day jay, Maxine. Ay na, agyaman ako na Janice. Awan anyaman na. Agyaman akmat. Gaputan na amiris mo, tibidot mo. Nalukay ti baro kung ko apumanaw, gaputan, napakawan nakmat lang nga dagos. Ket, pasensya kan ha? Awan matkat intensyon ko ang mangagaw ken ni William ken ka. Sorry talaga, Janice. Ket, ulitak man ti agyaman ken ka, friend. Congratulations, Manong. Janice. Agyaman kami, friend. Anong friend? Ipag ko na Ay, wala yan. Agyaman na, ipag. Basta Agyaman kami ading ko. Ay na, kablaawan kayo anak ko. Kabaudyanan na, natungpal matlaeng ay tinabayagan ngay nararapa may. Ti mga asawa, ti inauna nga anak may. Ni tatang may. Putno, ti kinunan ni tatang yung anak ko. Iso nga idardarasyo ti agaramid iti apo ko, maywan. Agyaman nak iti ayat kan pamatag nga impaay mo kanya, William. Awan anyaman na Janice. Syakit iti agyaman ngamin, kinayat nak, nga uray adayo alaklakayak iti sangapulo atawen. Awan matparikot iti dayta, William. Tinapatag, napudno ka nga agayan. Tiamok nga rod iti, ket awanin namnamakan ka. Imbaglaan tadyak na upay, ket intuloy ko lat tinagaramkan ka. Tano saan? Amangan no sa bali tinaasawa kita. Anya? Di mo matlaan kabailan ti mangkita iti sa bali. Ngamin, talagaan na in love ka kanya. Launay apaket. I love you, Janice. I love you more, William. Diamok iti kat saan akon ang makamove on, gapo iti inaramid ni Randy kanyak. Angam gapo iti tulong ni William, nalipatak ti mo na ngayat ko. Adupay dagiti panubok ken sulisog ang nagdalanan ti relasyon mi ken ni William. Angam kaasi ti Dios, nalasatan mi met dagita agingga ang nagkalaysa kami. Kas kadagiti padak nga agsursurat, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Marilo.
Naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko ajak tupulos malipatan. Rugyak man nga rotyag salaysay idi adda akpay laeng ijay balasiw taaw. Kastoy man dagiti pasamak. Hello, Carol! Kumusta? Naigatangan mo't lang ka di dagiti ubing iti usarenda ang mapan ag-eskwela? Wen manang, katagyaman nak ha. Nailak amanan ti anak ko anay gatangan iti bagken sapatos na. Nawan anyaman na, ading ko. Kurang paikit di dayta, Kas pa nagsubalit ko, iti panangas asikasong kadagiti anak ko, tunggal umayda di tabagyo. Ay na, di mon panunutan day tamanang. Siyak nga rot ti adda dito di siyak ti mga sikaso kadakwada. Ba nagapagyamanak unay ading ko. Kat, nagawid ka din dagiti ubing? Wan, intulod ko ida itayan ni Jay paradaan. Amang ano nakaawid na paikit din Kasta ka di? Wan manang, imbilin ko matkit di ti pa nag-text da paman ang makaawid da ija balay. Ala, nasayaat mo't nga rod no kasta ading ko. Kat agyaman akmanan, iti oras mo anang ipasyar kadakwada. Wan ka di manang, awan parikot iti dayta. Sige nga rod, taawagak man ni nanang. Damagak man no nakaawid ang daang hello. Sa dinong ay ti papanam, pare Rudy. Inakman kita ang timpakat ko asilo iti kalman, pare. Ayun Baring no adda na silwan na abanyas, wenno abuyo. Ay, nagsaya at kit kuman no kasta, pare. Kita amtuman gayam pare. Amangan no maisarong kit di dagiti taraken ko amano kijay. Ket isunto kit di ti masilwam. Aday umat kit di ti nagsilwak, pare. Sana dumanon dagiti tarakan mo amano kijay. Ay ket di mo lang amo Amumaten dagiti manok. Agbulakbul damet no ka. Di ka madanagan, pare. Tano bilang manok mo man tinaalat ti impakat ko asilo. Ipasigurado kan ka nga ibulos kumot lang nga dagos. Nasaya at mat nga rod ano kasta ti kapanunutam, pare Rudy. Naglukon. Awan matan ti silo nga impakat ko dito. Ay. Addaman ng loko kanyakon. Kat no kinabilak pa iti apan na. Imposible mat. Basta mapukaw laptan. At dalakit dinangala iti dayjay. Ammo kuno asino ti akin aramid iti daytoy. May salang a tao ti lumablabas ditoy. Isulakit di tinangala iti silong ay naramid ko. Paiman. Gusto na ka, Rudy. Gusto na. Pamasim. Awan ti amok iti papabason mo kanyak. Daytoy pay. Huston, saan na ka lumaban? Pangasiw, husto ko man. Agnakan kamat siguro itan ang helo. Itun maminsan, di mon pakibibiyang ang isilo at di mo matagpampanukan. Anay, nagsakit tintero ang pagigtatang. Di awanan pa inarudi. Pagbayadag dayay at tao. Gapoy ti kastoy nga inaramid ng ka. Baybay ang yan, tatang. Saan ang mabalin? Okay lang ko ma. Nusi kang agpaiso tinangaramid iti papabasol na. Ngam saan ba? Iso arumbang laang asong batan na ti inaramid na ka. Idarum ko dayay arudi. Tatang, dito'y kalaan, tamapanak iti balay dalolam. Mapan ko ibagati inaramid dayay arudi kan ka. Numasapul ngagpakuyog ak amapan iti barangay hall tapno agdarum. Aramidak. Gusto lang mo kiday, tinaramid ni Jimmy kabagay.
Itikas ta, ag nakamot day jay aruday. Saan mo tarumbang tikas jay ngay narabid na? Ay, hun nga rod ka ba, guys? Uray kumama no di na pinalalwan ni Angelo. Huwag nga rod Ken maysa, suspitsa na laang magayam ni Angelaw. Awa mo na talgad nga ebidensya na. Ken maysa, saan ka numat ani Angelo tinangaramid iti dayjay ka ba, guys? Dayta nga rod kay. No naglaing tumo ngamin nga agpabasol day aruday. Ay, hun nga rod Kahit kano ngay kanaw ti pa nagsasarita yung ijay barangay hall ka ba guys? Inton Domingo ka ba, guys? Umay kanto iti kasta, ada kadwamay. Ayun na, umayak tuwa talaga ka ba guys? Okay, kumusta? Anya ngay tinagsasaritaan niyo kada kapitan? Ay kat agmulta aday jay arude. Ay, nasayaat mo't nga rod no kasta nanang. Kurang pay kit di dayta Tirumbang kan ko anak at mabalod. Isumat ti kunamay. Angam kunama piman ni kapitan, ngawan mo laang ti sabsabalay. Isu nasaysayat mo laang kanaw no maurnos ti amin. Nang runa kat ang kakaaruba tayo madlaang. Wala, ngam pinalaluan na mo ti anak ko nanang. Uray kumamot ano ni Angelo ngagpaiso ti akin aramid iti papabasol na. Ngam saan mo't? Ala, bayamon anak ko, tinapatag. Naaramid ti rumbang. Malaksin iti multana. Isupay ti manggastos iti check-up kan panagpaagas ni Angelo. Nasken lang nanang. Tanud di na binugbog ti anak ko. Saan kumamot kasta ti kasasaad ni Angelo ita? Ay, huwan nga rod Ang kas iti nakunakon. Baybay amon anak ko. Di ka madanagan, tada kamin ti makaamu ditoy. Ipamaysam kit di agtrabaho dita. Amukmut kit di Adiyo baybay nanang. Isu na lang ta. Jakmut latta maliklikan ti agpanunot. Ay na, awan ti rumbang apakadanagam kunakmanen anak ko. Sige nga ruden nanang Baliwak tumanen ti umawag. Sa dino ti papanam, Jimmy? Ay ket mapanak ag trabaho nanang. Asino nga iti kadwa ni Vian iti balayaw? Ni Angelo nanang. Ne, hapay, saan anapan nag-eskwela ni Angelo? Ay na, ket no nagikatan di apo ko yo. 2 Domingo na saan anapan nag-eskwela. Anya, iti anya agapungay ka no anagikat. Masadot ka nun nag-eskwela nanang. Agtrabaho ka no laangan iti construction, tapno at kwartana. Anya? Ay una yan. Anya kay nga rod ti Serbina nga at daijay abroad ti inada, no di na magaya mong kayat ti ag-eskwela. Diyak man amo nanang. Tinasayaat. Kasarita yung tuman ni Angelo. Baring da kayo, tidanggan na. Naimbag abigat mo, Barok. Nay, da kayo matgayam nanang. Awan, nangag ko nga minti panagsangsangit ni Vian itay. Isu nga imayak. Apay, agan ano ni Vian, Jimmy? Ay, kuha nanang. Sangsangitan na ni Manang na. Ipapilit na ti sumuro ti di pagadalan. Kasta aya. Sa dino nga yan ti ayan na. Ay kuha. At da jay likod. Agay ayam da iti anak ni Pari Bebot. Ibaon mo man ida ija balay. Tamang luto ak iti meriendada. Uwan nanang. Hello, Lakay. Kumusta kan? Dagiti anak ta, kumusta damutin? Kasi ti Diyos, okay kami matlaang dito'y bakit? Si Kangay, kumusta ka maten? Kumusta ti trabaho? Ay, kuday to'y kailiw kayo una yun, Lakay. Ang nasken nga agano sak. Tapno maipayak mo't itinarimat amasakbayan dagiti anak ta. Uwan anya ngay nga rod, kat adda ka mo't di dadayo.
Masapula talaga ti panaganos. Wan, ay kumusta nga yung ti panagadal dagiti anak ta? Sana nasaya ata damag pakit. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Jimmy? Ni Angelo. Sana nasumsumrak. Anya? Apay? Masadot ka nun nga giskwela bakit? Agtrabaho la ka nun, tapno da kwartana. Anya? Saan Jimmy? Ibagam ka ni Angelo ta ituloy na latta ti agiskwela. Bakit? Namin anon ayang ang bagbagak day takan ko na. Ngam awan mo't latta. Kasaritam to man. Tabarang no danggan na ka. Sige. Ibagam to nga road no at dati tabalay ni Angelo. Ta umawag ak tumanan. Mapanak ijayan da Caroline ton bigat lakay. No kasta, agpasyudad ka, bakit? Wan, itugot ko dagiti apo ko ta. Ipasyar ko mamaiday jay bagyaw. Ay katuan na, iti kasta, makaliwak say damit. Kanon to nga iti panagawid yun no bilang. Agawid kami tumalaang inton malam ti Domingaw. Una, ay gayam. Higatangan naktuman mat iti kape. Jay sigun ngay ngal alaam akape. Jay herbal coffee. Mayat day jay kahit. Ay uwan lakay. Inayon mo nga isurat iti listaan. Iti kasta, saan ka malipatan? Yan mo nga rudan ti listaan. Tainayon ko ti kape ngay pagpagatang ko. Bakit? Nanang, apay ka di Carol. Iti day taatuno ti panagsaom. Kaslada kayat mo nga ibagaa. Kwa ngamin nanang, anya gamin day taaya. Ibagam anak ko. Kwa, mas naawak lang amin nanang. Iti anya anak ko. Dinigos ko ngamin ni Vian itay. Kahit, ada sabalyan nadlaw ko iti kaanakak nanang. Nay, anya nga iti kayat mo asawan Carol. Idi nugasak ti pribado apasit ti bagina. Dandan idi na kayat. Dinamag ko no hapay. Nasakit ka no. Ha? Gapot ako na nasakit. Inayayok akitaag. Taagasak tapno maikat ti sakit na. Dito'y ko nakita nga. Kaslaad da puraw alikid do iti unag. Saan anormal dagiti nakitak iti pribado apasit ti bagiti ka anakak nanang. Nay, anyagay ti kayat mo asawan Carol. Masapo lang makasaritak ni Manang Marilo. Ibagak ken kwa na tinakitak. Ket no ipalubos na. Ipa-check up ko dagiti duang anak na. Sabali nga mina talaga ti agparparik na kanyak nanang. Ay na, nakakaasim at gayam ni Vian anak ko. Nakakaasim at jay apok. Tsak matukod na panunutan. Ngay tikas jay ang kinaubing na. Gusto nanang, di yun ibalikas. Hayop na jay a Jimmy. Isunakit di ti akin arami di tinaytoy. Day tapay ti may saparikot nanang. Ditay amuno asino kadakwada ka ni Angelo. Ti mga arami di ti kasjay ka ni Vian. Kayat mo asawan. May bilang mat kasuspek ni Angelo. Wananang, nyamin. Kas ka ni Manong Jimmy. Bambantayan na matlaang ni Vian tunggal mapanag-eskwela ni Rhea. Katiso na lang ano ti mabatbati dya balayta. Ay na, Diyos sama ng asi. Yan ada yung mapo. Urayan tayo laangan arumwar ti mediko legal. Kalpasan na. Mabalin tayo mata namang i-file iti kaso kontra ka ni Manong Jimmy. Saan? Mamati kayo kumakanyak nanang. Diyak to pulos marami tayta. Nang runa iti mismong anak ko. Kasi andak kumamat ananang. Didak ipabalod. Pangaasiyo. Pasensya kan, Jimmy.
Agam nasken nga ikarom iti pagbaludan ti basol mo. Amo ti Diyos nanang, jak kabailan nga aramidan ti pagpabasol yu kanyak. Pag-aasem, tadimon iramraman ti Diyos iti kalukwam, Jimmy. Hagbutang ka kumamat iti Diyos. Pudno ti bagbagak nanang. Rumwarto matlaang ti kinaputno, Jimmy. No talaga saan mo nga inaramid ti kasjay kanivian. Amok kan mamatiak. Amang aramid matlaang ti Diyos iti pamuspusan. Tapno makaruwar ka iti pagbaludan. Kabagays, anyat panagkunam. Iti anya ka bagais. May papan ijay manugang mo Agsasaog nga ta iti pudno ni Jimmy. Ah, Kasla pudno mo nga may dagiti ipagbagana kabagays. ay na. Asino ba't nga iti tao ang mga klon iti dakas nga inaramid na? Ha, Saan arumbang akaasyan dagiti kakasta a klasen ti tao kabagays? ay, sa bagay mo kidi Siyempre, ibaganan adi na inaramid, gaputan na doktalan ngamno saan pa'y anadoktalan. Hamang ano'y tultuloy na pailaang nga gun dawayan ti mismo nga anak na. Anya nga'y tinagsaritaan yu kan ni Marilaw, bakit? Agawid ka nun dya anak talakay. Nasaysaya at matlaang nga agpaiso, no agawit pailaang ni Marilaw. Iti kasta, masikaso na dagiti anak na. Ay, wan lakay. Kaasimat dya apukot Kaaruba talaang ina. Anyan, tadita man lang na protektaran iti kasjay nga inaramid ti awanan bain na manugang ta. Uwan nga ron Mapagsisilpo kung ti amin, bakit? Nay, anya ti kayat mo asawan sebiyaw. Malagip mo, ti kanayon a panagsangsangit ni Vian tunggal agsapa. Wan lakay. Ti kuna ni Jimmy ken ka, sangsangitan na di Angelo ken Rhea. Nukas di asumrakdan ije pagadalan. Kasta nga rod sebiyaw. Inuulbawd. Nalabit nga agsangsangit di apukot Gapaw, iti aramiden na. Ay na, nakakaasip at diapo ko talagay. Nakakaasi talaga. Ayop ka, Jimmy! Ayop ka! Awan umas hindi kinaayop mo! Amay nga iti anak ko pa'y! Apay! Marilo, pangasim, mamati ka kumamat kanyak bakit? Jak maaramid ti papabasol yu kanyak. Ang kadasalarutan ti ebidensya! Ngam aglipak ka ba'y laan! Marilo, Imbes sa tulungan na kamanggad, tapno ba ikanta itinasaya na masakbayan na giti anak na? Saan man? Tasika mismo! Tinagdadaan na di masakbayan na! Marilo. 5 lang titawan ti anak na! Ngam una yan, Jimmy! Una yan ti kastanay na ramid mo kadikuana! Agbabawi ka nang ibatikin ka nang iti anak na! Agbabawi ako na, Jimmy! Naibalo din ni Jimmy anak ko. Anya nga iti planom ita. Agsubli ka kadi pa ija abroad. Saan, nanang? Dito'y ako nga agbirok iti panggada. Iti kasta. Mabantayak dagiti anak ko. Gusto ka iti na ita desisyon mo, anak ko. No
No amok lang kumakas to'y di mapasamak nanang. Jakla ko man ni matadayo. Jakla ko man nagababrod. Anyangay nga rod, di tay matamo dagiti mapasamak anak ko. Talaga akas na tibiyag. Nalabit nga na makagapuno apay anapasamak ti kastoy. Nanang. Tirumbang aramidam ita, ket kumararag ka iti Diyos. Dawatem ti pandarabay na. Ikararag mo, asapay lakuma, taikan na ka iti kirat ti pakinakam, amang sarangat kadagiti panubok iti biyag. Nang runa ita, tagmaymaysakan amang isakan iti panagbiagyo nga agiina. Madudug unay ti pusok numalagip ko tinapalabas. Nagsakit itirik na nang runa iti maysa nga ina akas kanyak. Manipod idi awan meten kontak mi ken ni Jimmy. Ngem damag ko anakarwar kanon daytoy kalpasan tinasurok 5 atawen apan nakaibalod na. Saan mi met ngaminan anaas asikaso ti kaso gapu iti kinakurang ti finansyal. Jakmet mapabasol dagiti anak ko no nangimula da iti gura kan sakit tinakam iti amada gapu iti kasjay nga inaramid na. Ngamin, uray siya kat kaslaawanan namnama ama pakawan ko pay ni Jimmy. Panawan tulang siguro ti makaibaga no at dantupay pagsasabatan mi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Marilo. Ken ka pagayam, Marilo.